manje na usukhuluma indaba enkulu baba khuluma indaba ekhombo ikhombo icombination nakho ngiyabona manje masohlanganisa kanje futhi ibela phambi kwami yabona le ngiyabona uyahlanganisa ubala yabona kwenzekani lapho ba 500 yes kwenziwana lela baba uvula kuvaliwe uqhuma ngawo ufaka ukhiye neshumu phakathi uyezwa uthi aqaqeka amafindo kwenhlanhla ngangizelwe nayo azivuleke into zami uyezwa lo zibuye into zami iyanxusa nedlozi uyezwa lo iyalinxusa idlozi kubuye kuqala mase sekubuyile sewuzosebenzisa la njoba kubhalwa imali la sivula inhlanhla yemali ufaka ama-100 awu5 noma uqhuma uqhuma ukhuluma uthi inhlanhla ize kumbe inhlanhla yemali angithandwa ngisho othandwe ngisho emshadweni wami ngicela impumelelo angiwine ngisho ngidlala into engiyidlalayo ngigembula ngicela ukuwina imali ngiyiphathe ngesandla mase uthatha indoda ebovu mase uqeda uqhuma inyanga sekanje uyishukuza indoda ebovu igcoba indoda ebovu usile manje emhlabeni abangithanda abantu ayezi imali kimi uyigcobe ngilalethe nje mase ngithi okay esa 500 le khombo mase ngithi ngavela ngenza ukuhlakani manje ngathi no angijule kakhulu njenganenyanga ngathi hayibo kwathiwa khuzani ngaze ngamenyezo kwathiwa kahle emakhandlela ngazothi yebo le khombo manje ngiyibona ifike yangezwa manje efaka nensipho indoda ebo nentambo lelo khunjani nophonda semqalile lengala yes 1000 ke le bosekuboshwe kakhulu naye 1000 yebo 1000 umuntu ozaziyo ukuthi ufunani yena umuntu ozokhuluma nami umuntu ozosho ukuthi nasengikhathele ukuhlupheka yes 1000 lengala eya 500 lengala ngoba 1000 le ya 500 ya injalo nje indaba ayijiki bafowethu indaba eningi iphelele inamba ucingo umhlaba namhlanje la 15 ziyasuka ngoze ngivinjwa ulwandle abantu abami kosho mina wo sengimile ziyasuka inyanga ilapha abantu isigulo somuntu saziwa uyena imela ufuna okuningi ngoba ngeke siqede la ngesiqede la kule video ya hamba ku YouTube uphume ku YouTube usengikhathele ukucofa uhambe ku Facebook uthi DR Makhandlela Bovu avuthayo yes DR Makhandlela Bovu avuthayo epagini la uzofika ubuke khona uthi hayibo naku libhubha lapha lento ngibuyisele emva kodwa wekephi lo muntu lento ngibuyisele emva kwamanye ama video yakho nyanga enkulu la ukhuluma khona ngabantu abaneyinkinga othandweni ofuna ukubuyela isithandwa sakhe yini angithi manje masokhuluma ngamakhombo nje into eningi iphelele iphone number umuntu akeze nyanga uchikelele 031 065 00 86 061 065 00 86 eka WhatsApp sibanike WhatsApp eka WhatsApp 062 00 7 00 80 ilula kakhulu hayi madoda asipinde ba 062 00 7 80 kubu 8 kubu 0 ekugcineni 80 ekugcineni iphelele asibambe lapho ngivuliwe izandla iSouth Africa ngibona kakhulu izoba sigijima naphesha kweyilwandle manje ofuna usizo nikisho nento esingayibalanga kuloko esesikhuluma ngakho kuningi baba phela nali khele ngaphezulu yes isike khombeni zamakhombo bafethu ikhombo yakhona la ikhombo yakhona nathi khona ikhombo 1000 kuningi buwani umtitizo njani sidonsa indoda ebovu nalezi 1000 khombo asiba vala